u svemu tome. Gledamo da uredimo, zaista da uredimo ovaj prostor, da bude, kad god čovjek želi da se osjeća kao kod svoje kuće, da osjeti da je ovdje svoj na svome i da uživa u svemu ovome, jer zapravo to se pravi za naš narod koji je ovdje. Ja sam 4 godine ovdje na parohiji, ali taj problem postoji mnogo duže nego od kad sam ja došao, a to je da nemamo ogradu oko našeg imanja. To je zaista veliki problem. U Americi mnoge kuće nisu ograđene, ali se zna kada je kuća u pitanju da niko ne ulazi u tuđi deo dvorišta bez obzira što nije ograđen. Međutim, kada je crkva u pitanju, kada su ovako public mesta, narodna mesta gdje ljudi mogu da dolaze slobodno, onda je to potpuno drugačije. Ljudi shvataju da je to svima njima, pa bez obzira da li oni pripadaju ovoj parohiji, da li su članovi, da li su vernici, da li su pravoslavni uopšte, već se šeta kako ko hoće. I sada i samo to šetanje kada je miroljubivo i kada je časno i pošteno, onda je to u redu, niko ne pravi problema. Međutim, ovdje ljudi prolaze vrlo drski na bilo kakvu opomenu, ovdje se mnoge stvari događaju noću, policija je vrlo često ovdje na našem parkingu kako bi kontrolisala i kako bi sprečavala razne stvari. Događalo se mnogo puta da budu obijena kola, da se razbijaju flaše tu po parkingu, a da nikog nema, neko drugi sve to čini. Da se tu razmenjuje droga i novac, da se tu, nažalost, i druge nečasne radnje, ne želim u hramu ni da ih pominjem, ali mnoge stvari ružne se događaju, a to su ljudi koji nisu deo ove zajednice, nisu pravoslavni. To su neki potpuno drugi ljudi, ali im je ovo zgodno mesto gdje mogu da rade neke ilegalne stvari. I zbog toga, kako rekao, policija vrlo često se zadržava ovdje, prolazi i gleda sve to i gleda da spreči da do bilo čega ružnog dođe. Dolazilo je tu i do pucnjave, i do tuče, i do svega. Kažem, opet ne naši parohijani, nego potpuno neki drugi. I zbog toga smo riješili sada da zapravo još već prošle godine za Vaskrs smo pokrenuli tu akciju da sakupljamo novac za pravljenje ograde oko našeg dvorišta. I tada smo nešto novca sakupili, onda smo nastavili sa time. Kada smo počeli sa kućom, kada smo kupili kuću, onda smo prestali sa sakupljanjem novca za ovo, jer smo se skoncentrisali na kuću i imanje. Međutim, sada smo rešili, pošto smo kuću i imanje rešili na jedan najbolji način i to je prebrinuto, sada nam je sljedeći korak da gradimo ogradu. I evo, juče su geometri bili da premere i da obeleže naše imanje kako bismo mogli da pustimo ogradu, zapravo liniju gdje će biti ograda i tako dalje. I ako Bog da, našli smo nekoliko timova građevinara koji nam daju svoje ponude i naravno našli smo firmu koja radi sa aluminijumom, sa ogradama i kapijama i onda nam je namjera da krenemo, ako Bog da, što pre sa tom ogradom kako bismo ogradili i obezbedili ovo mesto. Ne zaboravimo, ja živim ovdje već 4 godine u crkvenom stanu iznad sale i zapravo ja dvorišta nemam. Jer kad god da izađem dole, osjećam se kao na ulici, jer tu se prolazi, tu svako ide svojim nekim putem, niti koga poznajem, niti šta, i onda ja zapravo i ne mogu da sedim dole u dvorištu, ne mogu da budem opušten. I uopšte bilo koji od naših parohijana, ako dođe ovdje, on se ne osjeća komodno kada bilo ko tu prolazi i ponaša se slobodno kako već to hoće. Često parkiraju ovdje bez pitanja, parkiraju svoja vozila i to ne 1, 2, 3, nego se zauzme cijeli parking, onda moramo da zovemo policiju, da intervenišu i da ih sklone odatle, jer to čine bez pitanja. Tako da kažem, radi bezbednosti naše dece, mi moramo da napravimo tu ogradu. Mi smo sakupili nekih 20 i nešto hiljada i evo Kolo Sestara je rešilo da sve 3 kapije glavne finansira, da donira, a to je nekih 15.000, ali želimo, pošto ograda je zamišljena, sada nemam sliku da vam pokažem, ali ograda je zamišljena sa 3 velike kapije, sa stubovima, sa malim zidićem, onda stubovima i onda će ići metalna ograda između tih stubića.
svako to polje, jedno između stuba i stuba, mi ćemo podeliti, odrediti koja je to cena i onda ćemo na taj način skupljati donacije, priloge od naših parohijana i ne samo parohijana, nego svih ljudi koji mogu da vide ovaj prilog, ali i koji žele da pomogu, jer nemoj da se varamo, svi ćemo jednom završiti na Floridi. Tako da imajmo na umu da kad god gradimo nešto na Floridi, gradimo i za sebe. Jer ljudi koji žive na severu ipak na kraju žele, kad završe svoj radni vek, da se presele na Floridu i da uživaju, a pogotovo u Majami i u ovu okolinu gde je uvek lepo vreme, uvek vreme za uživanje, za opuštanje i zdravo za ljude koji prelazu neke godine kada su mnogo nebezbedniji kada je zdravlje u pitanju. Tako da apelujem na sve one koji žele i koji mogu da se jave svojoj crkvi, da se jave našoj crkvi u Majamiju i da se konsultujemo da li žele da pomognu u gradnji ove ograde, jer zaista ograda će biti velika, bit će vrlo lepa i tu svakako trebaju dosta donacija kako bismo to završili. To će samo od vas zavisiti. Mi ovde što god možemo mi radimo, ali svakako svaka pomoć, svaka želja za pomoći nam je dobrodošla i mi ćemo rado prihvatiti i vi ćete sebe ugraditi u ovu zajednicu, ugraditi u svako dobro delo koje se događa kod naše crkve. Možete preko PayPala, preko našeg web sajta, bit će link i ispod ovog snimka, siguran sam, može da ode na naš web sajt, to je srpskacrkvamajami.com ili stsimeonmajami.com, bilo koja adresa od tih, to je web sajt naše crkve. I tamo u donacije, u PayPal možete to da uradite, tačno da namenite tamo zašta je. To će biti naravno proknjiženo i otići će tamo gde je namenjeno. Ja unapred se zahvaljujem svima vama koji ćete donirati, koji ćete pomoći svoju crkvu, ali takođe se i tekako zahvaljujem onima koji su već donirali i koji i tekako misle na svoju crkvu i brinu o svojoj crkvi.